Ngumpul itu cari jauh. Tiba di eta kebun paur ini pemali cenah. Ini betul ya. Pelong ini kira lah ini cenah di situ tuh. Iya, barudak paling bikin we itu ka barudak. Disangka teh pucuk ieu geura euy. Barudak. Goblok deh. Punya teh rowas aing orang di bae Jawa. Aya mung ieu. Nah, eta Teh pucuk. oh, asa kalian aya yang ieu. Oh iya got ieu. Terus aing teh setengah dita. Oh iya, aing balik ke. Oh, benar pucuk ya? Teh pucuk. Asli kita asli. Asli. Benar. Aing balik ke. Oh, nuhun teh. Diintip di arinung gitu euy. Sing ya, kumaha ieu anjing sih? Oh iya. Ayo. Bagi-bagi ya. Sok. Anjing lumayan milik mama kemana itu? Tuh niangan oge datang serangan. Gimana lebih? Sok. Rasa pet pahang euy. Heuh atuh teh pucuk renang ge anjing. Pucuk mah emang aya rada pahitan saeutik. Heeh. Coba ya heula. Pahang anjingnya pengar deh. Teh mah hanet belum. Minum cek ompol ge. Oh sih itu teh. Anjir. Anjing si Burhan nipeng anjing di macai kompol belum geura. Hah? Nyan. Anjing pengar kieu ambuan geura. Teu ngambek mah nih. Aing kan tadi pikiran di heuh anjing bener. Pengar teh si goblok mah. Ayo di mana?